Kiharo-inĩ kĩa Nakel Kajiado ya Rugongo nĩkuo mbeũ njĩthĩ aya matanyihiire 700 kuma matũra-inĩ matiganĩte ma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge magomithanĩtio mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ, no mbere ya marikĩte kĩharo-inĩ mambĩrĩirie kũhunjĩrio na kũheo motaro rungu rwa mũbango wa Kajiado for Jesus. Shangwe na vigelegele kwa Yesu tukipiga makofi. Nĩ haha mbeũ njĩthĩ aya morĩtio gwĩthema kũhũthĩka nĩ ateti rĩrĩ twerekeire ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Tusikubali kutumika in terms of fedha. Hii pesa tunaweza toka pale nje na tuna hustle. Si mtu anakuja na simama na kupatia 100, 200, unaenda kudestroy shamba ya mtu, unaenda kudestroy mali ya mtu, unaona watu wanabaki homeless, vitu za watu zinaharibika, unaona kitu ya one time, na yet sabodi amekupatia strength. Events kama hizi tunahitaji sana, ndio zina bring sanity kwa society yetu. Kwanza sasa hivi wenye season kama hii yenye mayouth wameonyeshwa ni goonism, lakini kitu kama hii, tournament kama hii na kama na positivity mingi, inachukua time ya mayouth, ina create positive awareness. Wasitumike vibaya, maana those people cannot bring their kids to participate. We want to empower our youths and we want to pray for them wajue Yesu, maana when you know the Lord, with God knowledge inakuja. Ihinda-inĩ o rĩu anyiti itemi aya matarĩirie ruo runene rwa mbeũ njĩthĩ kwĩingĩrania ũhũthĩri-inĩ wa dawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ga ciĩko ingĩ cia wĩki-naĩ. Wetu kando na kucheza, unakuta mara mingi wanajihusisha kwa wizi. Tumekuwa na vijana ambao wamekuwa wakipigwa mob justice, wanauliwa, wengine wanapigwa marisasi na polisi wanauliwa, wengine wako jela. Na sasa ndio imefika wakati tulijiuliza kama wana michezo ni nini baya, na tukaona labda tukirudi kwa Mungu kila kitu itakuwa iko sawa. Another thing in terms of drug, kama sahi tuko na a recovery organization yenye iko on site and wanaongea na watu about recovery, the path of addiction. Tuko na part of GRI, kuna young people wenye walikuwa addicts, hata mimi nilikuwa addicts kitambo na nikakuwa recovered and now I'm able to live a good life. So kuna ile lived experiences, kuna mentorship, tunawa mentor, kuna one to one. Mothe kenda wa 10 morĩtio memenyerere na macokio makinya baranginyo nĩguo gwĩthema na kwĩyananga marĩ ethĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Nakel Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.